Reka twongere kuba ikaze inshuti bakadasohoka ba Bridge Sport TV twagezaho amakuru y'imikino abagiye atandukanye abavugwa hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye aha bavugwa mu Rwanda ku mugane wa Afrika ndetse no ku mugane w'Iburayi tubanyuriramo yaba avugwa mu mupira w'amaguru twerekeza mu mikino y'intoki ubwo ni basketball ndetse no mu mikino y'amaboko ni volleyball mu magare ndetse n'ibindi byose amakuru yose abagezwa avugwa muri zo department tuba turi tayari kugira ngo tuze kuzibagezaho natinze ro muri kumwe nanjye Kenrick Elwazili mbazane amakuru agezweho duhere hano mu Rwanda championnat uyu munsi yakomezaga ariko ndaza kwibanda ku ikipe ya APRFC yegukanye intsinzi n'umukino bari bafitanye n'ikipe ya Etenseri hari mu karere ka Rubavu ku kibuga stade Umuganda bije kurangira rero ikipe ya APRFC yitwaye neza ku ntsinzi y'ibitego bitatu ku busa ni ibitego bibiri byaje gutsindwa na rutahizamu w'umunya Nigeria Victor Chukwuemeka Mbawoma atsinze ibitego bibiri wenyine ikindi kiza gutsindwa na Nibizi Ramadan. So ku ruhande rw'ikipe ya Etenseri rero baje kuba bahabwa ikarita itukura navuga ko ariyo yatumye basa nk'abata concentration y'umukino baza gusubira inyuma nyuma y'uko rero umusore wa Etenseri yakoreye amakosa kuri Victor Mbawoma akaza guhabwa ikarita itukura rero biza gutuma umusifuzi afata icyemezo asohoka mu kibuga rero biza gutuma Etenseri sigara ari abakinnyi 10 mu kibuga bityo rero biza gutuma n'undi ikipe ya APRFC ikomeza kwisanzura iyo tsigitutu ntabwo byabashije kongera gukunda ko bamwe mu bataka ba APRFC bongera gutera mu izamu rya Etenseri ariko icy'ingenzi cyari amanota 3 bakomeza abafasha gukomeza kuba bahagaze neza muri championnat baza no ku rutonde kugeza ubu ngubu rero bari ku mwanya wa kabiri n'amanota 17 bakaba bafite n'umukino w'ikirarane so nuko rero bije kuba birangira ikipe ya APRFC yegukanye intsinzi y'ibitego bitatu. So tukiri no kuri uno mukino turi kuri APRFC dukomoze no kuri Rayon Sport nama ikipe yombi ku munsi w'ejo Rayon Sport nayo yatsindaga ibitego bitatu ku busa mwari bonye batsinda ikipe ya Sunrise kuri Kigali Pele Stadium umukino wari witabiriwe n'umuhanzi ukomeye cyane hano ku mugani wa Afrika bamwita Mr Easy no akaba ari umuterankunga ukomeye cyane mu ikipe ya Rayon Sport imbere ye rero abasore baje twara neza batsinda ikipe ya Sunrise ya coach Muhire Hassan umerewe nabi ibitego bitatu ku busa byatsinzwe byose na Helicien Nzinga Ruvumbu umukongomani umeze neza cyane abantu rero bakaba bari kwibaza bati ese na hagati y'ikipe ya APRFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport ninde wigiza nkana bibara bivuga bitewe n'umukino bafite muri no weekend tariki 29 bazabacakirana ni derby ikomeye cyane yama ikipe yahuye bibari ibibazo cyane usanga hirya no hino ari amagambo abafana bavuga bati APRFC turakomeye Rayon Sport n'umugore wacu ku rundi ruhande nabo abareba bavuga bati APRFC kuri no ncuro turakomeye mwazanye abanyamahanga ariko turashaka kubatsinda mu bafite tubasubize kuri systeme ya Kanyarwanda ni cyo nakubwira cyo abafana ku mande zombi baba bacitse ururondogoro so kugira ngo wumve ubuko cyangwa se uburemere bw'uyu mukino wa Rayon Sport ndetse na APRFC nuko muri no mu minsi y'imibyizi ikipe ya APRFC yari ifite kuzakina umukino w'ikirarane n'ikipe ya Sunrise bagakinira hariya i Nyagatare kuri stade izwi nka Gorogota ariko kugeza ubu ngubu Ferwafa Afrika bayamaze kumenyesha ama ekipe yombi kuri no mukino utakibaye mu rwego rwo kwitegura ino derby ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport bari bafite kuzakira ikipe ya Polisi naho rero umukino bakaba bawuhagaritse
Ferwafa ivuga ati mugende mwitegura uno mukino uzaba ku Cyumweru uzabahuza hatazagira uwitwaza ngo imvune ibiki n'ibindi byose excuses zose mushobora kwifashisha. Bakaba bazibakuriyeho rero imyitozo igiye kuba myinshi, imyitegure ibe myinshi ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'ikipe ya PRFC ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Tureba se hagati y'umutoza w'umusugire interim coach Mohamed Wade ndetse na Thierry Christian Froge wa PRFC, ninde uzahanyurana umucyo ese hagati ya PRFC ndetse na Rayon Sport ko bose noneho bagiye guhura nyuma y'igihe kinini. Ku ruhande rumwe ikipe imwe idafite umunyamahanga n'umwe, indi ari y'umufite, ubwo ndavuga PRFC ndetse na Rayon Sport, none bakaba bagiye guhura bamakipe yombi afite abanyamahanga. Ninde noneho tugiye kureba waguze neza, witwaye neza ku isoko mpuzamahanga, bongera kuyoboka isoko bakagura abanyamahanga. So ni ibintu dutegereje turi benshi, ni kuri izi tariki 29 rero tureba ninde uzaba wigiza nkana. So tukiri no kuri ano ma ekipe, Ferwafa ikaba yahise itangaza ko ino mikino y'ibirarane ku mpande zombi, yaba umukino w'ikipe ya Sunrise na PRFC ndetse na polisi izaba yakiriye Sport, Ferwafa ikaba yavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose ikazakinwa mbere ya tariki 13 z'ukwezi gutaha kwa 11. So ku ruhande rw'ikipe ya PRFC, Victor Mbawoma amaze kwitwara neza cyane kuko ngira ngo amaze gutsinda ibitego hafi bigera muri 4 nimba atari 3 muri shampiyona. Havuyemo umukino yatsinzemo hat-trick atsinda ikipe ya Marine mu mukino wa gishuti bitegura gutangira shampiyona. Ku ruhande rw'ikipe ya Sport nabo bameze neza cyane, yaba ku ruhande rwa Herisenzinga Ruvumbo nawe watsinze hat-trick umunsi w'ejo bakina n'ikipe ya Sunrise. Wareba ku mpande ingufu ziyongeyemo ku musore Muhire Kevin nawe wagize assistance ikomeye cyane ku nsinzi y'umukino w'ejo. Yabonetse bonaga ko Muhire Keve agifitemo akabaraga, akibaza ati se rero ubusatirizi bw'amayikipe yombi nabahe bafite ubusatirizi buryana. Ibyo byose tubitegereje ku mukino uzabahuza muri kino cyumweru tugiye kwinjiramo. So tuva ku mukino w'ikipe ya PRFC ndetse na Rayon Sport, ubwo twari tubikomoje kuri shampiyona yakomezaga uyu munsi, ikipe ya PRFC itsinze ikipe ya Etincelle ibitego 3-0. Reka dukomereze ku mugane w'i Burayi ariho twerekeza, hari amakuru menshi agenda avugwa. So tujye kuyahera mu ikipe ya Manchester United, ubona ko ariyo irimo amakuru menshi mu nyemero uyu munsi ku mugane w'i Burayi. Tubaganize ku ikipe ya Manchester United. So ku munsi w'ejo ikipe ya Manchester United yari ifitanye umukino n'ikipe ya Sheffield United, umukino waje kurangira y'ibitego 2-1. Ibitego byatsinzwe na Scott McTominay ndetse na Diego Dalot, bafashe ikipe ya Manchester United kwegukana amanota 3 bigoranye, ariko bigoranye abafana bavuga bati ese ikipe nka Manchester United bigasaba iminota 90 kugira ngo baze kuba babona igitego cy'insinzi kibahesha amanota 3. So gusa kuno mukino witwa Hari Maguire yari yagarutse ameze neza cyane mu bwugarizi, dore ko ari we waje kuba n'umukinnyi w'umukino cyangwa se man of the match. Nyuma y'ibyagiye bivugwa nawe nyir'ubwite Hari Maguire akagenda bitangaza avuga ati ndambiwe kuba ndi mu ikipe itambonamo nk'umukinnyi ushobora kwifashishwa igihe cyose muri buri match, yaba mu mukino ukomeye cyangwa se udakomeye. Ati rero bishobora gutuma muri transfer cyangwa se muri mercato yo mu kwa mbere tugiye kujyamo nshobora gusohoka muri iyi kipe nkashaka ahandi ngo mbasha kubona umwanya. Bikavugwa ko n'umutoza atamubona nyine nk'umukinnyi ushobora kuba yabafasha cyane bitewe n'amakosa yahashize Hari Maguire yagiye agaragaza mu bwugarizi, bigatuma ikipe ya Manchester United itsindwa. Gusa rero ibyo byose yaje kuba bikuraho aba umukinnyi w'umukino man of the match. So kuri uno mugabo rero Hari Maguire
ugiye kureba imikino ikipe ya Manchester United yakinnye bafite hari Maguire yabanje mu kibuga cyangwa se yabashije kugaragara muri uwo mukino Manchester United imaze gukina imikino 15 harimo hari Maguire muri yo batsinze 14 mu gihe batsinze imikino 14 batsindwa umwe hanyuma intsinzi bageze ku kigero cya 93% babonye intsinzi mu gihe yagize uruhare rungana na 0.7 yagize uruhare mu bitego batsindaga rungana na 0.7 hanyuma mu mikino ikipe ya Manchester United yakinnye no mugabo atarimo mu mikino 42 bakinnye batsinze 22 ubwo ni mu mikino ikipe ya Manchester United yakinnye hari Maguire atari mu kibuga cyangwa se atanagaragaye no muri squad bari bwifashishe haba kuri bench ndetse no mu babanje mu kibuga ubwo muri 42 batsinze 22 batsindwa 13 ubwo imunzandengo y'intsinzi bagize hari Maguire atarimo ni 54% mu gihe yari ahabaye ari 93% agira mu bitego batsinze bagizemo uruhare rwa 1.3 ubona ko statistique z'uyu mugabo uko ziri ntabwo ari mbi cyane ugereranyije so Hari Maguire ni umukinnyi ushobora kuba akifuzwa n'ikipe ya Manchester United muri defense mu bwugarizi dore ko mu ikipe y'igihugu uyu mugabo aba hari rwose umutoza Yagarutse Southgate abamuryamyeho neza 5-5 gusa byagera mu ikipe ya Manchester United ukabona ko ari ibintu birimo biragorana no gutegereza tukareba ariko tutari twayivamo uwitwa Paul Mason nawe n'undi munyabigwi wayikiniye yavuze ko inshuro nyinshi ubw'ikipe ya Manchester United iyo bitagenze neza bitwaza ubuyobozi bw'ikipe ubwo ndavuga family Grace bati nibo babigira mu ruhare gutsindwa kwacu ariko Paul Mason yaje abinyomoza bati ibi ntabwo ariko bimeze ati ngewe inshuro nyinshi nakinnye muri iyi kipe ndayizi neza nzi weakness zayo nkamenya n'imbaraga zayo ariko uko mutsinzwe ntabwo ariko mukwiye kwitwaza ubuyobozi bw'ikipe nk'uko musanzwe mubikora ati ndaho ubutumwa cyane umutoza Erik ten Hag muri interview ujye ugerageza gutanga jya wirinda kuvuga ko kuba mwatsinzwe cyangwa se umusaruro mukeya biterwa n'ubuyobozi bwa ekipe family Grace ubwo rero Paul Mason ashaka kugaragaza ko ubuyobozi bw'ikipe naho buhuriye n'ibibera mu kibuga nimba mwatsinzwe vuga ko ari abakinnyi batitwaye neza either dressing room ntabwo imeze neza ariko ubuyobozi ibintu bibera mu kibuga naho bigira na ruhare bigirwamo n'ubuyobozi bw'ikipe ngayo nguko rero dusoreze kuri kano kantu ni mu ikipe ya West Ham United The Hammers harimo abasore babiri bameze neza cyane babataka bamwita Oli Watkins ndetse na Gerard Bowen aba bagabo rero mu mikino 8 bamaze kubanza mu kibuga Oli Watkins yatsinze ibitego 4 mu gihe witwa Gerard Bowen yatsinze ibitego 5 mu gihe Oli Watkins yatanze assist 4 mu gihe Gerard Bowen yatanze assist 1 amashot agana mu izamu cyangwa se amwe mu mashoti ari successful ashobora kuvamo ibitego witwa Oli Watkins yatanze amashoti agera kuri 30 mu gihe Gerard Bowen yatanze assists zigera kuri 20 abantu bakaba bati rero ni bamwe mu basore bari kwitwara neza ese izi performance nziza bari kuzivana kuki ese bazakomeza gutya kuri uno muryo cyangwa bazasubira inyuma ese muri bo ubwo ni ikinyamakuru Sky Sport cyabageranyaga bakibaza kiti kuri mwebwe cyangwa se abakunzi b'umupira mukurikirana hafi shampiyona y'Abongereza cyane cyane ikipe ya West Ham murabona umusore umeze neza cyane hagati ya Oli Watkins hagati ya Oli Watkins ndetse na Gerard Bowen arinde uri kwitwara neza cyangwa se ninde nyenyeri mu ikipe ya West Ham
so ngayo nguko rero namwe mu makuru abagezweho hano kuri Bridge Sport TV, tubasaba gukomeza gukora subscribe rwose. Umuntu utarakora subscribe iki nicyo gihe, kuko nta handi amakuru y'imikino wayasanga agezweho atariho ivumbi uretse kuri Bridge Sport TV. Tubagezaho amakuru y'imikino uko bwije nuko bukeye, isaha ku yindi, amasegonda ku yandi. Amakuru yose agezweho y'imikino turayashaka, tuba turi hirya no hino tubashakira agezweho kugira ngo mukomeze kuba muri update ku mikino. Nta handi wayakura uretse kuri Bridge Sport. Ndabashimiye mari muri, reka mbashimire rero mwari muri kumwe nanjye Kendrick Elwazir, mukomeze kugira ibihe byiza. The show starts in 5